Tank dan kru drone Rusia kembali menjalani latihan bersama. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin, 6 Februari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah duet tempur pelatihan bersama awak tank Prorif dan operator drone di zona belakang operasi khusus. Bertindak bersama dengan quadcopter awak tank selain data tentang jalur maju ke jalur tembak, rintangan di jalurnya menerima koordinat target yang lebih terkini dan membuat penyesuaian untuk penghancuran yang paling efektif, kata prajurit Rusia. Disebutkan dengan menyesuaikan dari udara secara real-time, akurasi mengenai target yang dikenali dan diidentifikasi meningkat secara signifikan terutama saat menembak dari atas. Setelah melakukan pelatihan bersama, dua peralatan tempur Rusia tersebut akan segera meluncur di Ukraina. Начать практиковать. Выстрел! Выстрел! Получается неплохо, на уровне с артиллерией. Танки более точные, позволяют быстро уйти с позиции. Я по экрану наблюдаю, куда ведет снаряд. Корректирую, говорю им координаты по северу, по западу, на сколько метров не дает. Они подают второй выстрел. Отстреливаемся, все, дрон также сажу, максимально удаляю с дистанции. Танки уезжают с их позиций, я просто. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.